s Gabi. Danas ću vam pokazati moj film o Lego Ninjago. Dobro, nek počinje. Zove se Kako napraviti dušu zmije. Poješćujem svoju najdražu hranu koji se zove avion. Dok oni vježbaju, lijepo ja ću im napraviti uslugu da pojedem. Tata! Zmija, pazi, pošće nam! Kaj, baci svoj mač! Čekajte ljudi, nije još gotovo. Zmija malo si pajki sad. Gotovo? Ne. Ne mogu još toga izdržati. Kaj, brže, okej. Ja ne vjerujem tak brzo, stari. Makni konja! Pali motore! Ema! Zmija je gotova! A kaj ju je pobjedio? Je li gotovo? Da. Možemo ugasiti? Ne, ima još 5 epizoda. See you next time. See you next time.